Abusuafo me mo bibia kwaba de ba Jane CN page so me din e de adwoa searching Mzbel o srade Mzbel srade baako sei Mzbel akoka asem e wo UTV United Showbase so e na asem asi wa akoka se ga traditional courts omo ye fraud omo aginisia asem o de coin no omo en follow up e na ga traditional court fi ene maamefo omo buafu eyiyi omo hu omo nufu na de da so na de ade e de akọ despite media omo adwuma mu ho akọ kese Mzbel so okọ kan asem no ni na Mzbel ensuro wa ba out e de reply ama nkrofo omo eye sade na adofo ensem no emu enkyeremu ni ye beka ya nansen United Showbase na ama Mark Brown na o host sa program no e wo UTV ene edu anwibri Saturday amanfo ehwe program ne papa na Mzbel ekọ ho ekoka se afi 2021 ya yesemi onpa body nkeka onpe na bia na Mzbel chese wanyi nti ebi mu bono edoso na efia shwas ne ga enipa bi ohadwen woni ni nya asem no ntwa so da otese madamfo bi ene woni ni nya ntokwa na wa make sure se wasisi wu nai because nya do betwa so na fiate oni Mzbel no omo ye friends pa very good friends Mzbel tumi ko afia ne fie omo ko di na ade Mzbel so ekọ afia ne fie na yenim de ye ntokwasi omo ntem a chese omo eye aka na aka ya ne mu no ene afia shwas ne ga ensem a e pop up ensem ketwa ene Mzbel Canada na afia so Canada na Mzbel we twa so afia do no so twa so because on tay na ne na Mzbel chese o de asem no ekọ ga traditional court so omo enke bi ma no owo lawyers wo betumi aka send bia man but e be che nti na ode call no na ode ekọ ga traditional court no omo endi asem na chi na eno na Mzbel chere say owo lawyers anko betumi di asem no akomo but asem na be che nti wakosama afia ewo ga traditional courts nti omo befre afia na omo ne na aka ne omo ewo Mzbel sanso ekọ unite afia Schwarzenegger ekọ ho program ne so no bisa nse Mzbel akosama ne bia bi say na omo abre ne letter anasa omo aka se bia kire na ne afia Schwarzenegger kire say onya letter bia nti omo enja no na Mzbel sanso ekọ United Showbase ko kan say asem no de ekọ ga traditional court no omo aka bia ma no omo endi asem na chi omo agini 2000 Ghana cedis omo enfin nti ga traditional court no eye fraud nti mama no bia enko ho na asemi eba na abeyan sem bebre omo efre okonfo ni spokesperson wo radio so ekeke nsem Mzbel ni na wansuo ani pomo frɛ Mzbel oni okonfo ni spokesperson ni na radio so Mzbel na enfa no ho na ya kwankwo sha ga traditional court mama fui omo ayiyi omo ho e de akọ despite media so omo ko case Mzbel sabe nti akoka say omo eye fraud na Mzbel aba out say de mu ye nyina no ehu hia mu osa energy nyina no de asemba mo anka bia ma no ene duabo na mba bebo na Mzbel akokudru pa na yenti ensem a Mzbel e de etudwa o chere say wow, so my people can do this but couldn't even scare the energy drainer of my back. How can you curse me when you are the one with my money? The nose marks though. Not just almost just a nose marks in Punom Desa. And to Mzbel, at the reply, I'm more cursing and so no. Mona on an Niskawa Mono crown on Kasai, Mona betting Yako Bondia. Some more one day, Mofan can send me be Emano. It's in some way, and a Mzbel at the Atuja.
Bawa.